You're a silent your phone. Yo, tijeni. Gubara ko na kenga ngufuliga tigaino maga ko na enga no sogaga tijeni. Mbanga no jobi ka lu programme ya unene nyuhoni le alu fioi. Isibidia didede yanga sogia September 17th 2022. Ye mangulo na hi September hitaga fio kuno mkadu nkusubot tedi le anu soga 2022 alu français no soko septembre le 17 2022. Ngano kichan alon panopan ayem antiga siden warante de kasinjan unukano kichan alu fie bulo no yona lule fama ko la cha hinging din ha ilombo hijoba jobi chili fo cha hinging no kawo lombo kineu ne injugu fie ni takani do ni hisiu ko wati emengi pare fio budumba bihina unyohonio tedi hienu haidu na lenwe ni alo bunugu boda lokungo lokungo nganga jobi galo programme ya dalu ya fada bisiba na chodunga ni na lu fie talu game kan kasinjam ding awyo Christian kaburu kumandang sol afolombo hini connect ning abayolio unuko buka no kichan alu fie bulong panopan niem tigosi den kasinjam kuno kuno filu lomba lu bihino lu ni no kichan lombo isade ba pulon to inke mugati behin tetilie inke ngalon bolo football ya to na lo teno ngano kichan alu fie bulong o kado dan person i anowan e le fie chosan elonai uno ko boka no kichani yo ku fan kaburu bokol soli kablo boka kichana lo una dia fio ti gubo daga samani fa iso falo o filo talo daga ta ko bo chobu chili fo cha hinking kuna ne ta kanu ni hisiu u lombo sebina sebin musako sima mutoni ubute mo paka wol ta hinking kuna ne no bodu fa mak literi yo sol yu fana lo hile malo kaburu no ni bikichani ni ne bawo ku fama wala fama ko tuno fulato ko nuna kiati to bu ko ko tona yo njebum fam folo kabura abikijana nde nafta jingi gini yo so budumba bukati baraka matu bambaga to communication ji pansoke yalong unakal ka kan ni kapere silla nge guno lo ga yo neta ke so ndilombo to pajo je wati gidi guno lo kabi kakao kakenga maduna soso kapi so fuo nyuhonio ko tabu kubodala wadi ningati sokwanuan yeno siden bi siden ni balia hin pada siden ning kuno anju na pulo njo wina to karan alma di sinal zoom edile wona ni film bal ma wa hanu ya utaga tewo sinal zoom amin yo okay njilombo paki yang kijan kalon fi pulun tu ku fulle america fo kalon timan pasoka anan timba anan payem and then in case kem kanin katika sinjan lompo una fi ti Facebook ni YouTube ya jabar ka kijan alwan pusne sokalu fi hitira isilunio famaka isiluni pare fi alhamdulillah isilunio unun katika kijan anwan yo unakimu ya fio tike kubaraka ko tona no sinjana kisiyen ngana ke fuli em ka una te fuli mama oran man mama mi Senegal mama mi Gambia ni sinjana lo kunge mosea ne yalla bo Gambia nye ba nye bu pejide mo ke papa ke ba ngasi orande ngakarango to hitwa takata ko al angan kamu ke bakaw lo kunge etake de hipai warande papa lete yo
neta kwa kampani angan kamu geti sade ya yono le yu bakaw e mu ha fiye ko ba ha hinya hane ifi ko ba ha fande ifi no ni abi no fiye la ma isi kamu ka kale akedo dile ni ma eket soga o bare anye pakanin kamu foto unun kati kaya makol una pupu kapa ni alulom bobu fondinge paenkan ni to kan ne kay boni ni meme na hangalo bo sinya sapike pa karang bare karang sifayo akofot cukam ni tudune ye an hade pume ay hina wax ni ta we ni ta mana onol ahinkala muta okay ko meni ha kale njobatu kayu dula kare dula eye yombu jombe to ko fele ni bilike no le ni alam di so ko kay eto wendi bugo le library nga wendi yom julile la matel se bina mo ro jamada sin na so kam bon wa da ko ni bunga sugo be mena ga ngi so gi library o mewne na so higina panopan ayem ake anyanga ihinu kata ake anyanga ihinu kala muta warante kame au pe mayem okay pour niema achu gute fo wate e hane ake no ni sokoni ha annato mangi asok bukayo lata kale okay bare hecci choka nci chukutam di o palu dula e ya fo wate ye andu tulam piyongalo yo bare ne hefi hitaki anto ngaynin ka chok an ngamu ko fede ka chomo de an to hinkala muta pike ba amukaya nafa atay ni he choko bare nunga nu hinola nyo kala mutan di peme ayem ni peme ayake pukayo so ngidi ba haji bab di blong afu so pampa ka bare nci chukam ni ando won ataka an anga hintie kaburu lenci le fiele ubiya makola o do e pakanu na kalonia nuno fula to ko na kiya chom butu be guberno bawo wahe wa meni pa nu tage ba pakanu na kayembo una fo na nuno fula le ka wol poto mahlombo no kaya he Christmas yu bede ga fu iti ale afu kaya bo poto he nu ma feti gogu ilombo hiligoli ba ngate no nuna lo boke makape ke mgedi ga milo pour ka wol tenu okay yo sol aja okay bro topic na panap memak anden ku yemeni fu so kadi eti itahokuno nin ku eti security acute ti so go puso yar palamma una fi kontu na blo nyanga pino puso yare ti weme puso yare ti kankuna ti family tuna ti dimbe tuna because few kuye me tim hama mutuna few Gambia you know ha sogodne no takata façon kuye fe pare ha citizense sijiri nuna mema parce que kuye meni you know ena kununa anu una gambi umita fiao nji façon kuye meni utahakunu mema because na sinjana pamukala pembe you know pisenya sen mema because abukani anna you know and then after omana na job man risa abujo bab sipaloli you know and then pamukal pembu fia buchiti mema so na juga so security ti kankuna and security panova because egra conference ke fadrum and never full hin sara di unaru nu yole ya yolo mema yolo pembe pikina mukuna abia ke full anata me family ti me paya ka pukayu anso fo na full yoto haji chongo pamba ga meni pamfuli fie na ka di haji kon fia anka antoni bo anata me payen okay e kana bikema hinsara hani minyeni hinisara pakali hinisara nyulwi hinisara so gene njib gaibe man ponji fo ful ngai la meni anya ngapu gai lompo pikelan nga meni kare aka gape na ful pe na gape pare na aw ka kuite guibo afa no hingesu anu hingesu e pikepa ne ta slogan o kim fang o still fang anata mi payen you know because nin aw ka ya man astafura ka choku nga chobiti mi kema anata mi you know o fu saka lena fula so gai pati matiu ham aka pati matiu la kela na ngonje toko na ngonje uchukulo for view you know and then nas ngena lompo kuye usoga because ignafia pulondu chukachukuna kenganga puska kabga bakwi because awe ahinu tubaka ni sara ni aw bugai bakwi ampusfia anga ngacho ngazikibari mali Libya so Libya fofi another me payen so ignafia pulondu security emiani nu hina sara because dunia fi hinu tukoi hanu ni kem kale tibabu uni kem kale America ntako tako ngajuga because ninji neuna pumbu hinale
some announcement ni anyi agambi achimajimile pamba ngai no hingeso the same thing so eknaule utahakunu point emeni enabana mema puru utahawuna kunu njipu fan kabir yo sol butumba kati ya baraka apa kamane ilimha presko apa mundof makulon chow kagaman kadu nangkae faje men security egna ufun wa ho wa wem tokoti elongete anna tipakali nimpo manyanga bagayo pisiba asi ege kuya na sinjana yolompo ejiri adu sokanna yeno adu pa uno bare lombo andu lombo sinjana telonge duna hemelombo hingesa fingesa fo anges honno hanant iti sokoko manyimayam fiara kanapan wahwe wa anga ga hinu hanant eske wa ubyogi wahudi kanapan isoko manyinade hinges ni flaro kolombo elongya fangetio elongya etom sama ninki okay pambaga poguboli edepo nki yekuno elongya etom pambaga hafuka dunya na mangasoka munga gufom ignete unki yekuno elongya etom oto njinya nganya nchobu ni security air sol nasodia man ay ningi levie ko gubi ko no rinjin gadano man ali ngi levie ko gubi ko no rinjin gadano kodi hoto he dia pelonjo anana nyanga ngo ni sorale telo ngedi ni maman ay nukube awe al ay nukube nayin ak nan defie bukayo kadni jukol api ni soka ati ko nji nyanga apa kai be kadu sama ni hasol na saka purgachom kodi nyungu etagi ubo ngamini be na soke bukayo kadu nanu uli jali do lama no ukaya usokan date no guni ngi bukai be egna ngodi bimbe dago gayin dia wake alo agna atsere gunda na soko bukai banyu okay yo ina na kada no te kapi kengo alam bukayu banyu ina na gibir ala na gibir kam okay agna gibir kam ati video na tak asdang kapi di farab nejim kien kalau ngali nang kasoko ali atak asdang tipi berkama DP farab na segi alo no alo akai itu alo benyuno nakai pasti egna no sara aduh kan yo hete pelunco enanu wah wa menu nyanganyang hinuna kawandi tipieno hani fang ni maman hindi de bugi bara ata agawi sama ni foni nan so kare kajom mapa ko la hotel okay ngiti ngali madu kajom anya agi na so ka to ba ko to itu sagi he hanu kaga hin bare ngi sini takata nga so kamini kukai kado ba ko le por ka chomyu yo ning agaya po naga mo kam na jobam fo janjambure na hindambe hono yu pamba ka meni lana asib na mala jobam ko di bare una hinan ta ko andung ka kan na ni ya una so ka piolo ko ni an benef tag afiolo afta security fani bare ti jamane no ma boy to kam ni piolo na fa ko di bayil piolo ko di bayil yo kaburo jane fu musalo ye pigeba afundingia ngamuke ay alang emajulanga namuke pakano kamit fo fiala me gano ngasi kale age anakete bo kasoka nyinoni yo adi anyalo bo angamuke anangu pakano diga meni amu fana ide fo fiole ko ka himu ko anaga fie fu ka no lama ngasi ni kasoka ka nyinoni kachoke aknamuke kale ya dage ronalo bo kapa oni bugen wini nu fani liberté tay bare fonu ta hakunu nu beya payment nkayem yo telephone belam bo mbi hanuna yoy hade puma yoli ayoli ni mo seconde hina pare ngeni ke hin track telephone ti nka me payment ayem hane pume a hokeyo hana hokeyo ko touch telephone e fuka me lay me a hokeyo yeme tege mi ko simu so ayoli meni padoban annake nim ana chukudi ana mil payem bige butumba buchu bare pambaka lombo technology yato ko fe ni kanaban fo emi leyme awenkela ne iho ku telephone ti warande telephone ti le mene hoke e fi plon to ho ba ti dunia pour lombo ka to ha to kunu so enkelo bo kien te buka eti kate poto na tenu kina no soge ubujo bi mfula hilendu musume hilendu bukumbamba be bambu gubaru gale onini so dina chukam ni aluke muka putenu hanga di fala to ko
kame ku Okay. yo e ho mun fulare hewo e fiyo ka gubare ka ko tona aboro i football ti fada karol e muse to gonji le fiyo buliki a chahinki football e pige papa ya ka so mai fada karol yo ni ma fiyo anjo ga si do waranta mi fada karol ak nayni ala pe di bo ayrisia anga ine akaton anga lutale ku choji pati berem yetu na katon berending sanyangi pike fosifoyi da silame yi akna omala be jimojim nga soko saman fada karol kabiri no chime lomboka chonchol fondinge bakalo ne nyi bon yeke raga ko nungo fuleni ba milo la lembe komeni antu lomboko memano la ku pinye ko lolu ko punu dol ku be katom bonuna woniya ayina nyi pa himbe bona akna wona fiyoy una hichumbu kalontuna no karanga nu yemia la nu yemala yo ekinenge ni kedinke no wiyo kadinga no uniyo kayinge nga so kopia ifuke in memory of anga fage ona space anga so ge fada emile nga kede ichi mon no nke nun ko i kudwole ye ekakai ne kem hangifu sembe fiye ye noni epugen kana kani to ko putakol sade bam pucho putakol nka katan hewoni ha football ne singane pour pampaga de que no fada kana lombo una nubeyoli ya pour fioni jik fulia kato pokada silame etija no hingi se cheti parce que nji fo me football e fewu nji fo me an yo on purpose blo ne ne di fit fe pamba ka cho puta go pa yabanga cho pa kopia etiga ni hani yede pulaite yo etinane mu football yo fie e bu fo ninge bande kay to ko tange ka so anbo uyite na football ya ubinayo samani fanene fo pucho gubu suyenga ofan interim committee pour ebihin manage kuyu interim committee lombo ne no puchukol ne so unume meni tijeni nge nini hinu wa hijama nga ko wudi wuna nga so kuna unu ko ta ke inge football bare nu le fi football ye copia football ya fagata fada karol bare copia ke inge unu so katumbo ulu wolio ning fada emil nga so bare situation ni suto har po sonu ni la lola ni naoni te kayang kananti pampaka pakatalo po na lopo nu choba on pedio lu mato la pe bu ko fali o mu ko fali muka foja mu chol suwuli we subo nga suwan mpunaf ekine 54,000 plus ununga no soga no wan anga tege timpo o mu ko fali ne chonchole ne ufane om committee yo unala matom uyang uti ya ompedio tata pige ko futoko bare una hanu ina hisoko una hanu ina hisoko ngano sokalo mo pige ko fu pe ta ke pati pinya ko papete pipi ankana mission football ye ngano nimpani to ko alimodi putumba ku choyi yo fie football ya e payapa pakage ka choba chobo yo ko be nyombo nya ka to nya ka chobe e de po ya sanyang bare we men unyanga kasinjan muchuka kayinge tu football eye enyo honyo nyo hola ne nielo ya hanyo je hino hin challenge je hino hin ekiye hino hin parce que ji juga ju to ko Marceli poko Alberi ti kay fusutumba e fie plong hitaka ta ko toko kope e jo ine hino hin e ufan unke sumoy football ya fie e paya fie we men unyanga to ko karang pour pulai winia kapenan kata hankai inge fonu hina fo kayinge sumasum wali una punonto uchokacho oto nkano lum alu ki hina ka football ya spiriteya warante pe kunu kenga nunu tole kanen ko kayinge ni penan nunu tol nen ko pulai ni hang kapenan toko ya alu lobo ke yem katika ke simata ko ku football ya so nunga no sogol dumbal ku choyano le pamilo lo lanke hele kayinge alimo ti penano nti chukamni samani punom ekien fana sova soge alon wa huwa e wona le feyinu ahina ndo wopla la lola no chonjola na no soga wa hewe nu le feyinu afu ini awo uhinu oto nji ngenge ekilimi ile mehe nji ndage una pulon tu uhina gagné parce que fiyoy kopia yo elonto la mano singa na una pulon ndola yo ba nji chukamni anowan kayinke achuka ke angata pala mit warante angam famake nukubot nuchokol pa wiyo na faya uyato ko woto una pulon tu uhina gagné uhina continuer omnye pa wiyo pike pa mbubugi moju na juga kampani na chani mo kayinke te sate de marakisa warante sate de kato warante te sate di sanyang
kenge fie pulon du ki nini toko efuli nji kenge njinda ke puonti ti ekina mission football etu na edi gainge lo bo fana no na e handa ha warande ina le ben ko chinge amti kikina kelem ka kenga juwondi kati football edu gainge ngina goni jahinge ke okay bro aba hilim havi pulun tu andum faso ke fa ekinem toko because ehe una nule fia ehe una nusingana radio yetu na titini because titini neta football la manu na kana space una hani pi music ba una kana na kan space una mi kalona lenka itie ngaso poko kapuchonjolo kenaka music uchopa nyako yetu na lompo okubi pampanga noli ngahim programme te kalon ngajwa ehe football eti catholique lompo ekiyo nuna kana space funa andam fanula fiafa una ehe nu soka nuna funa kana nyakti wa howa una kana tikasumai eknem hametuna puri jopo kalon but ufuna kana nyaketuna tuwa emeni ebinu pitekun ehe unu soka fa niyema eknefia una ufuye kunia but thank God una hametuna pudumba mbadi pika kayangana nuna heunefa nufulinga ubu yamakola kalon katika silombo hiteni ni hametuna fanule fiafa puri jopo kalon hitikini ane kuyemeni enapana mema tuna enapana mema kte kalon because wame hangele pasu ni binkuya ni wame une nusoka leni dalile une hina trophy eye puru weme puru an fade bilanga meni afaka fakuna tepes kotune uno in life ninke faka ka fie plon tu te kalon nga hinkatati nga singan nga hinkatati pisingo kalon you know ekne fie plon tu sample meni una kem kani una kati kalon ubu neunoni anu tehonu yama fu fiui kon ndol bembe ndipati soko pitimba fie plon tu ke chanjora kan nga siuna anu kene ka fo epa pakati traffic ya nga chop no hanya no meola no chokola almati chokol bembe fio nuna because ehenu yake hingezo fioi titeni fo kondane lama so lenji da pumpan kapor yo sol abaraka kilmuka pulun chow kinan kamane fiaw ninki yo tika pika ki mission samane pesiba pana joge pa sol na penan toko pesiba na asi community aknan tubi pekite agina bani ngaya jogu pakan jamang ka mission ya ber kami fang mission ya dalileti unhanu ka mission pakai kami pakai pakan ka mission samane pano ka Christmas apa kala malla ngumun Christmas itu bahaya hangai gadu so egnera mem mission ya no pa kola ya de mission unong na pa kola ikugo jopu wa jama to kadu fu ano na telefon kadong kuna hinafanga kawol parce que hinne na ka mission na ka yo lepe zone 1 ka yo zone 2 phone pa call puna na ngame ni ngapuni jukol kadem ni jukol ni kijenol kodi bare he hani yogan hauna ano wana sok agna ganye ano wana sok agna ganye kopia hani wol kopia no hinai kasa bando bidi ngasabsa bidago yo ko mo na gadu jeli tu nanin kasa bo azo bidago binaram kaja ngalo nim bulano ko una fie pulun jaw kadong Kidi, Sigo, Gunju, Maragisa, Kabekel, Daslame, Berending. Una fia pulun jauh wahono lang laga punya gol. Kodi, ning jolio dom punya gol. Nusingan apa kan berhujung apa pagi program preferable. Kodi, aduna tikatong. Na timbalong yang fo agna ninggal jangan lama kata uye. Na sabi padir. Nu hapo. Nusoko tipike. Kodi, bare dumo ko de. Kodi, bare ni arbi de hina erreur yonol. Nusoko umuko. Ko arbi du naw to ko jogni andam ba.
aduna gaga kata anak-anak Hanggai. enggak sabun hati kena una nusoka ai arbitra hini arbit mbamba an komputer ko balong apa kaka pur karena kan arbit nasok pep kuvrang wala foul bara na aduna hina miss nu hapo ye tipike ya tianya lebih ya bar ni de bare na miss ek lama nusoka buko ke hina tika faham kimia ignang jobe kena ni yamma poni una penga digida mu tuka ko no wiye ini una kya to kenapa nuna penga digida mu tuka ko no wiye ini una kya to kenapa yo sibena jika ka to kapenan igna yam executive ya komidia na enia hadigin fo alfi pamba ke nga pusoni ka meite hayem bare ning awe hayem hade ho pakar puson ka meet munumuni fm enggak juga odo alida anyang-anyang kita ko no tehe interim committee ye nti cukuti de midi de bare nga gamulimul mema pahimba bidi mid omo ne gamulimul man communication ngam de yo enabe man yedin kakata ne kabimiti to pahimba bidi missionnya gibit omen ngam midi himul bare ngati himuli bare juga ngi hangam apa di pihindo ko wala hangam hadihin ikna yem ko satu di mimini komidia tehenem komidia ehene lebih komidia ehene lebih enggak juga ne he ita gya to kuta sa de bulan jaw juga meni wara fe bukan gitu gasi dan ti pune dom ake azandam ati manzandam amana sojali Senegal ape agnati hinu ko sama ni ku nawatan sama ni be asok na juga heune pambaka kakando fe nawatan pambaka kaisana san ku nawatan hin wati edil ku program ba memang na awonunyo nganga sinjan ebu ka de bahanyo asbi berasok na kaya udagol laman jugo ya igna une pambaka kakando sanya nam tiki sokko agna angi so kanga ane tage magamo Senegal agna na ufan droit eti soko na utane nyanganyang ihin enggak juga bare agna ufana na akena ufanyo o mana ufanyo ti Senegal oke bare bring chole ti tembe ye namra anga matu puto ni pampaka agna akaka lepo ti agna fungunagi nasogi ni man pampaka na utane poko panga chogefa kom hakubu dagul oto na utane eta ko tresen nafa nyanganyang igun kadu pambaka katu na utan pur apaka igunulo isinjan pu ebu get bahanyo ngaba ni lengen ni bare tie na kaya po dagul so an sinjana kana sama na kana so jale na kaya po dagul bihin chajo fe jele kadu ko kasok agna to honol tisibenu nimman agena kaya no go wala higena kaya po so ngasugi anak-anak itu bidagol. Kodi usoka agine behino bidagol na wano tie karaga kasnya pahanyo. Nah bidagol. So hinyang-anyang injibi hingga dan inji juga ko kan inji bunyi yo. Kita benar yo berarti kabunyang bunyo. Kabunyang bunyo. Pada kilim kenap nasoke to ko tiso ko pampa kanyang-anyang dah kuno. Nawadan agiyor bidagol. Ekna mo ne nawadan na memang nole. O pampa kanyang-anyang piyo di soko anga wahe wameni awul fe bingil lebi na so ka awu jopo force o da problema ndi hinges okay anga no singa na yu na pule jo hindi o to ko agna em nanga arbitra ta ka na hinfo erreur do ti team yo no la mo wada de erreur de team yo no wada de erreur de team yo no ko di afo himbe erreur ko erreur bala man ko hamul ko di bare hefe bulan jo hani football World Cup. Pigi mbi neno kama soko arbitre ahine erreur. Njibe pada example. Mali arefariati ahine hinne ke World Cup USA pako nimpake. Okay? Clear goal American kanakane. Na hinyo deny. It cost America kapiano ti World Cup. Okay? But FIFA omenga ina to kami. Terus arbit anon anang kami bisa sih arbit ni arbit singa di terengnya hani dunia pulun je so ni hana so potom but at that game he has the power aduka sembesa nata ke setoko signa nata ke ni marsepe ya ke nano ka ko lompo kata ke sembe gehino football fera ka fi arbit angin so nga at mali
kamera ji anang me porque ka mali to ko la to ko na no arbi de na para ko nonga don pulo jo annan na tu okay para FIFA mengino kino himban hani football ko in Mali ata kayo kasinjan di stadium egna lama FIFA ngai no hin okay agna football kasinjan ko tele para ata na kay lampa banga mengi kasinjan football bare majia ina himbi Amerika kay na no luar ko na soke iyo para do panan na ikasaba ni soko kari lama ad sabka ye ni masa malejo sa ununa pulang pop yo kabura barakati kagu wakili football anji jukamni pakanuna fie kasi si njibina gani no ko bu choba ji mitancha ingi uno flato ko no sisiga na la no ole hala ubu kaya okay kale nyomudan to nyati ne age beso ba so bujo wala na Bangku balu di jen. Om tonya. Imal manya na nyo faila. Wala. Om tonya de. Tonya. Yo, asol mananga sabanu ko bena du burfudu. Disuruh bahanyo. Ibu mandinga ba. Message na ko ni message na benap. Oh yes. Ina bu jogol ba bono ba na ge fi jajo. Yo titeni ebisoge ta lo ni fulia le gaynu ko tuna. E kinem ra jerna television na e bi ape America nu ko bukanu ki jal alu bisi de man bisi janaba. Un yuhona lu fiole sol jajo kabur komanda Christian Jaba. Nji fangam humumam fada bisi ba un yuhona lu le nu gubata le sibidio sibidi. Ubiemina lu tuke gubata kele mkemenge. Fier samani fanu sofalo idin hay daga ko ko nu chande de wo bulombo usebi ni nya ko edembo bugaka pisa ko sete bugaka ka kawol daga ko ka kawol ti sate mi sate fi biye di Europe daga ko kelimi jama ken nu kubule kasuke
ke fu ya so na ka ol ta to fe kidem na ka ola pike pampa ko ne ke ku ita itolom bon ka ol chuka ju badi una kem ka tipsare ba samani ka France Denmark ning Spain kalon lombo inje kae o pasu gi timba fanka wana namfa ba ka ola ko France kusuma sum ka yo punwa ma Denmark lombo ina no du kubodi timino ni nga hiyo lombo anyina ma ngenge Spain lombo no kubat fanka wana namfa sum memak pale hono lu no sokale uguba google ke wadi le puson tugu pa nganga na konya tinyi teni nyaka pakawol fiide fiya man fiye mono man subena higna ho he pite no sowe bude chone tuna ti epo pa ngambe ni ko gadi hinu nyat pour bugai ti babudu bugai bu ti babudu ni hicholo bo wa huonol piye no papo wa husubien wa we wanjin chukete mahama mite France bangame pani ichumbu penga meni ko poka kana be pison ko poka po so ko ni ponga hange pamengile onjinta ke hichuku penga meni paenge ni tamana ngene bi warante te man ngene bi fuko chuli lenka em lefie nyoka o patay parce que aw fondinga ngam meni aw fuli samani pandindo la toni la mela ni sona pa ando to il fallait que tom pusonu tom e kichanu tom nkatan wa he we fie blon bu nji so poka yo hinges pike wahe wameni uhanga posumwewe wanjia ga poka hingesu inji fanga mitu wo parce que pakala manji nchugungo fulibu ka wol ngeke ngeke yon chufanga sole fanji chukamni naka awe folompo afisolo bare inji ka kai payen kanchi nchuke kat mahama meti pare e kinenji le fike po chinolo nalo sumut ndumba binu haraje pike ba namni tamana ndumba bin haraje longeti ne hang yengketeni ya puson bare pake pakan kata le ke long puson kapokai pour ka hang longeti kata be ga hadigin ne nyo e pa hang puson leng ko fulila cuka jubu fondinge ti mahama mi de France ti capital ya fangete yo ay ngambe ni kapna kona ko tipu modoba al français no ko circulation una gambia no so ke traffic modoba la meni to compete pempu muson una bulu memi samani Senegal anjuju ba al mudu banka lo maton cuka cuku pakan pay ngambe ni pu fondinge pay ngambe ni ti bigina traffic ya circulation yang kanako nim traffic ambutiase esingia ngake du modoba e pinka we ngene fi warante ngalu nyani fi ngasuki unampile warante unamwa kuno mwawe wanjipe ni peleni pili na sinchana anna fogo nikini fi kaw amemenya ango hokana late warante ango kuno kusubak alate inji fanga mlanchi yene la fi enina mne wichon putumbombi ni kanu ko fali uhitwa tom la mo otumanyi mamtom uyene tijibe tom ati no ko ka fan an meni ange pepe mpani yo pomponi inketam ti kaw mi fonji ko hin e ma traffic ni ponji ma no nya iso pa hikna lompo huhe mi to manalon to parce que ko kubando fiela manga ge pokolo buga mi dawo lombe mesi fiela ge la manka lo nya ni fi ngaso ge jawani mumune wona mpele fike pa manatona yo au pam ketani ba hikna me pam ket ayene pa pam me fike ba anganjinju kangu fi angana lo mangu fi fike pa njifada bisipa pa ngwa hangampuson pana fuliba hanganjelo ngeto me miale bari na ketani po abuso po kai pike puru hinu elonge o kate hang fio pa kano fi nka teno ngengo sugi hoy ango pa France bari hana ke toko elong umita woto apuka tukuhin anyini bambandi warante tumpu fana ko fali katampa na pitimpa pitiku sonempa apuso puka hayo hinges na yake au fonu ko fale ya icho ko fali ni nakaniyo la kena ske ko fale nu bujafi o saka ko fane buguna pour que gati babudu solution pa piti problème pa piti Afrika pini tati babudu na chokot kabinka so gifeti ka no lamma nga so ni kumbona sabsa warande kankurang na sabsa ati mi fele ma fisika no ifo na fangi chuka hanji juga hay teni ni an atom anganchinkiwe nchantu wana to mota nchopo tif hino mantu be manolu hitotio apga pieto parce que ni giwa fa chuka le panchin chuka le fondinge bugi penge tipiti mbemba ha
to kolo bo chino li po mi lo la ni wahe wancin chuke pour unalo po katuta hatu ko kono pike ba ati opo tikiten sitili jama asiento pike be lo ngaya fi ana emite yo parce que na fangi pali al papiti ata ko to afini ka se bin telephone abi yonga ata telephone ya ata ka ke na fanga ka kano man pour abini hita ko pali yo na la kiatu ma bi Spain hi tumba ha fi ala mbo putu marange fa ngo pinge sa pa ngo ko buka di bidi mba te ni di nyenya kalibu la pickpocket ekina una Gambia no soka pickpocket apene musu na usumu dam na kanu telephone di na boranda na kanu to kalibe di na chafat ngaka muso ti train station ya naka in Spain la kena so pano palle pike ba afuchuk buka bani buka subak akia na kan kamera nga so sama ne benjo se bepi bicara pambanga ka muso le nge ni poko tourist kaka on ngeki angana lu nyan kamera tanga fi agajo pengo na pa ke bahama mit Spain especially Barcelona itawkunu pilipa kem fakat na sinjani nikini aw memeli ange aflioti timike ma apikele le fanga dole na yemile so fienga himfia ni poko tourist na wata hurkuno lamba kerep ngajo anganji ene feka sinja ni ana ne musa akna na ne yokaku so na ta hurkuno fana wala ma at kamera libe tafat je na so kam ta hurkuno ngifa am telephone tom le tibiti mbembe ngalibe so kenke fiepulon tu ko buka tepo kuna penga mekani po kana po puson kapuka tikite kapu pos nyite nyenya kapuka po so ko ni po e bokuna kalon gadi no bare penga jinjuke ka pakatuna kay nini ngana kote ho ni atuna uchuka antu sokia bare penga uchuke ka e po pakan yo pike pa ke lombo pa chuke po no bod ko pike pike pa penga jinjuke ka kalon ke filipi ke kalon ne to pulo no mea e fi pulo to ho pa o men una kani ay ni ali papar sa de nyana ki yokola nin kuluno aw ni sebi no wono yi to kam makaka on hines e hameni aw bi de anga ka pa e utaki kikina ni won anka njolti bike ma fote jiti nabe nakotupu e ya meni aw fangi ahinan toyo ya ba pakal baka ko bakar kanu man sinini kenki fi pulon ko bugati babudu parce que awe ci goju ni pehina ke puka pehina aya ke puka yu ihinu bare pehimbe banaka aw fangi ata ko ka hit ni nakali tupu e ya meni kenu adi milol ihinete yo bare hobo hati petako yo lelo bonji juge soklo popu biya makola le pakanuna musati yo hile mona hikelan janne fukula e programme njibi bena ja hinking ti kakawol kakiti njibate soke timba fa nkawole fa ti chaja uhiteni apulo kai apocho puke pubadi mbapa katuna kengamia kan hitinani yano opulu kuba ku kalon wa wete ka fienu na witi humuna nukaya ti mike mahma opu karanga bo opu sinjana nu hina compare lo mpaka lenu yemale America ni mpaka tuna kenga Africa fi ankaram fi plontu anke point emeni hanimbi etika penan pour kalonia kapisi una because fanso ke fa fi au kwe meni one ina hin kwe ti balfa memak apukatan enufi akai true visa anjob oman kai bakwe hani ekeya la nyoknya au hinnya taki ange fo ti omma ata gud bohin aye no kaka woti sate ya kalu matol ekene fisake tumbuke fan are hame ekna ne na kan pufundinge ba tikuye miani na kachopanto time tei nkana koti hame for eche na kan tiku because la many tenim out apal kabo amidbo ata butu an many afa wanani awen se bino fia upukayu apuma buto tenim nimbali na akaola na chukiti façon hamga kuye meni efi kititi minuna efi kititi mama mutuna because ananjuga fiao njipa chuke ti akelombo amisisa nka soko somebody Italy naem hangai pare nka yonkalo keinke Italy tipisitipa
Sambadianga na kai ti programme to na futu programme to lomba chol kom fa hite na fa ni fe e chol ti sate ya e me sate ya ni me Africa na puti we me pulong nkayamti mamemme fo lo na hini na kai ti itate ke sa pakari itali ifika me sate ta da sate ya men ka so Jamaica pare ka so asogi Jamaica na fulini video humeta yo Jamaica ya hani na chuga tagatak eke factory le mieni factory e mamane pare pu funding ke africania tokon ka hindo asoki na chuki toko kuine hini balafa kale chato tom solal tom besamata tom pake baka langa hindo la falanka woti ti pitimpati traffic ya kam makata ku life ka hindo wo me ne kina fi plon jar on funding ke fiyo ninka hina try 10 of o business web day pempa 10 of ngakete nipo ni chompo ngai fiyo tendun itikai noti plong pempe nani ngaka ti jogo timike ma kon ek fiye plon tu ka karangan pu funding ke pakem ka 10 of kalkur ka nyiki ngipa ti sokalu ni chobu time talu ni tool time ti putun because uno ufu chuk nu sok nu chukut utu sok nu sia ufu sok and then nu soka ni chob kile mbaka kutoni ke mechanic na pa na bingina lu nafa ni chob ko mfienfe nini lejina lompo mfienfe nini sitoni hitedi ifini sitibadi ngalu o alhuma le fini kawo ni chukutindi kina lu de hanu ni le America payanto on pakan sifa lompo nkale pare uni hanuju ko halene wemla America ufu sok anu nafa kei dukare keni pitim peme ni pe change ati yok because na kiyo ni visa plane fe jobi directement pare na kiyo ni piti tetam ma jama afa pus apu na ko telam pa apenim pus fa chol panyanga pa hichol anu hani spiene yu ane una tanu hinata invite Gilbert asogning aflio Africa neta ni angakai Barcelona direct aga antopo direct asoki angakai ti camp campaign la ni city ya panka chopi ba chuga yun mamun elamba nga hindo ko camp awe tema fo gi elambe yu abugi franka ti city ya fa so lombo ada gata bohi transaction en fakati em toko poni anana tata harge emiani anani hargeti arening awe hargeti eta kutu sembe ume fa noti difficulties emiani comme fanu chuka fa nu soka nu kuba pamba kate katakuru nga lompo karantuna so lanjis intage so ku funding ke patukare ni chop time talu ni tool time ti putun because ngi hani example hani ki homa mtanjin kaita Europe ngi gambi so len sokle 97 ngi gambi about 10 to 14 years but I have to do okay your time has come nene nyeki but I did lama but I was doing certain things but chop time tumando bana chop time afuk fagi ani fe bondu pour kaya malo pamba ka drum uchopa time tula utula time poni time ne leng pare utula yo ekne fisa ke apo kay badingi na chuki alianto ata gil pusul pena be abini bengem kunku pumoto ba aw so telong yem fiu ati so wate ti pamon le pamon ba bigi le una ke bubuga la mano ina bunu chembesa no kararo ko ngeji gise njubu fan kabura bi ni introduce topic eto na ekela ne warde na be na fulaye ne baba lugagu ko no ne hinuele emission ya nu juga hala ma bu bena te ho cha hingi ta no ngeji gise wadia ene ta to ko bu na kiati ile mai to na ekela ko Napana pesiba unagiati ile mesuben ha igna hiem back to school ekela ne do na fiu epogia kunyo hoy
tilakon e gnan ka ga fo ga gubfin wade gilojol e me monola nyanganyang pita ko hinum janning hino medi fo fi jolli bar hanim bi musu me monolia anya o mena ka sola hati karamu nyanganyang igene hinu parandi kubuko ko soliel budula fo atigia soko kapietu tongo soka kadetol e hengile pe pupuka ba ngapulu jo singa wo disebut ano nangame ni anyini anyang punya halakor sion amme manole kuyedio numbu utopa ti isoko ko jibudul hani itulu hine dadle manola puga karamungeti punya hot lekoleti bai upuno mala wahawang kaso nganyang wakasola nyamad de pasen toko unyanganyang hinu parendi ya malam popalialo mpatoko ke bulonjo unyanganyang hinu parendi nimpu mena nyang hijol telakol pada nyang nyuhoni ke bulonjo unyanganyang ho kay numo bulonjo lana nyang study memang olah ho pur aju ke bugya lembo ke hina fokus unam soga nya kaka karengi hindi kada ujamane nolam poti anyi ame ni takur ke ni makena pe cikarang ejo odo usinya ho pusoni la mangile pe pur na gade ho pesba yo kaboro jibe penalo cha hingi after ufan sol bobo em wolo bae buge bobo gade buga digere bugo la gena ngile pe ka jamba cha hingi la so gelano eme manolo yo okay una peke ma ka peti gidan karambunge de pae me yokan lombo pe una okay parce que sabakanuna tenu ke fisen do pito okay karambunga ke bangi next week ningara bunge pangian ka fil ni fi pangino okay kaino kala bunge pangia me manolo pour pulai samani fa koska kuduna nuna upaya pia nuleke no sawana jande fuya ya tiyu folom pon tuketi karambungu par nuna soka upeni afu karambunga ke bangi next week ayo ageno sige yangana mjipucho anyina le goledio ahobia be no sige yangana mjipucho anyina le goledio okay yo pelombo betoni inchi di pour anola pakan isak ngasugi yangana na mjipucho anyina karambu inju feni karamuate ne kuleta unapupuka pa ufila filu feren okay so ekina ne nyang kame manole makaramuane pangabalama unapupuka pa ujoga inu plan pour epokia pour la yete yi amemeni afuno mo uniform ni mpusamata e fieblu ndo nyang kame manol kabri wate yanka kuleta mbutu la foni ngasugio ke lobu ngunu poka ngeke kinene unu katete ol kan kimeng yo nada e bu boso bu gil office de me man office de me manolo office de me manolo pour school fees etay oto degini cholo fe kunane pake age bu kuna ninka gafe lama lobu ngono esubien ngeyoni parce que popugai katako que fisu de me manolo woto e wona nu chobi e kana topic e pour si una popuka pa ja hantalu signesa parce que alon ni choice school fees yo e me manolo juna ena pana bon fawni topic e unje pa nyebine yo hidule chahi unje pa nyebine yo hidule chahingi wate bugere moram bukule pa bota hinum man 2-3 weeks tempo antu na gani bare suma du kutumba polai e fu fisu ene gani pour bugabalo bugadi gay ni ene wuno na jiga wonu hina fiole wodo bugabalo bo video apetei yo una pele ko la balo pige ba ni karambuye kula no fila pu bugo ba na no fakabo yo pige ba 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 nganyu hadu karambungo igi jo hafa ngare problem na fil pu men kaki parce que boy mo karambu ane kula wala mapaya ay ni jobugo textbook hani novel na kaya from time to time ana suguti mo karambu ane kula mala mancho time di plon bu pa hanyu page bu kuna ka inge de kan hodu karambungo ay ba ka muno nga gi free football ba ko ke fieblu ndo fukita ko yo woto ko kuberga kana para ni epuka ko kulio pile ko pa ninka kiyo unapopoka pa uyeni ane yu kupota ni bicha hante bu kuna kumajiwo kupota ne kona ne fioi papa ko epuko po papa nkata ko ske uyeni anda kunu ya makola epuko na ko kamani elong ya pu meneyem ne kina do kuma awe anyini ko kuma no na bugi yake awe ne kuma ne soko mama bitiopa unanoti ya ko kenge fieblu ndo kitita hokunu lanji pa kama manela so kuma la sutia kama lo boadi ko mutuna mo ci bëgg ci lepp kaya mako chahingi takata ko ka sinjam report din silombo ku report pidi result papia parce que na me arti tenu ning l'école ko kapa ngafia chakani chakani kale bu menga hini tata lo be bango ponya me sinja to ko inchuku chu fe ko meni inchuku chu ko meni e bo ko na pa ko na mo chu paka
nka sok mathematics chiti mema ngaju kaburu fioni injinawe maini hapo kai esu njinje ta tukunu ambeni kabura fata ham njinaw ay ken nuk wala bonci ko mathematics ya e mammi lol mabeti kunu ko meni marsi chiti awe mpachite te yo anka ka pieno bare henki soko papa ka komeni chok mars samani English language komeni wahe wankaran I hino understand mars ahanga posum to pusonge ba plum to hino study okay e mahima understand concept ya la ma paya so neta ko hani pembe komeni njini ni mars chobialu example yo no quick njin ko time ya amajila kuna ngambu chobialu tije ni ka soko Catherine Jiba kutu ati jamba njeli ata ko no 50,000 price at mathematics iyo I need na so mathematics chiti nyalu kumaju baka ake ataka lu problem ni onkal Catherine fa kamana lu kumena hine apini mathematics lelo mboji so bile ba o time ya obi hile bia yo aba yo kala more njilo baka hini mathematics yo ani yo wani nambe yo ale ni le ci kam ni ko gor ka ko disiba ini mathematics ay ni mathematics yo ko hani ini mathematics yo alhamdulillah you kam ni ko gor ka duna yo lengile hela ubul ha ko le fo egelo bu jibi sinjan no babo wo sinalo definitely yo no nam cha hingile bile ini mathematics ay ni le ay didi ora kamu dulu juga fu ini buat final classes